¡Viva Ben Bella! Argelia y Cuba son países hermanos de lucha. ¡Viva Argelia! ¡Vamos a Argelia! Hasta victoria siempre. ¿Qué presidencia conoces? De la Buterflika, ¿no? Aquí decían, los mejores van a Argelia. Patria o muerte, venceremos. اليوم نحكوا لكم هل الكوبيين راه يعشقوا في الجزائر او لا، وهل الكوبيين يعرفوا الجزائر، بما انه كاين كثير من القصص والحكايات اللي تروي على انه الكوبيين يعرفوا الجزائر والجزائريين يعرفوا الكوبيين، او بمعنى الكلمه الكوبيين يعشقوا في الجزائريين والجزائريين يعشقوا في الكوبيين. في هذا الفيديو ان شاء الله رايح نكتشفوا هذا الشيء، ورايح نمشي في شوارع كوبا مدينه هافانا بالتحديد، ونسال كل واحد فيهم هل تعرف الجزائر، ونشوف الرياكسيون تاعهم، لانه كاينه علاقه كبيره بين الجزائر وكوبا وبين فيديل كاسترو والرئيس الاول للجزائر احمد بن بله. لهذا خلونا نكتشف هذه ونروح نسقسوا الكوبيين هل يعرفوا الجزائر ولا لا. قبل ما تبدا الفيديو ما عليك الا دير لايك وكومونتير وتبارطاجي الفيديو في كل مكان. اذا عجبك هذا الفيديو من كل دوله حول العالم نديروا فيديو من هذا النوع ونشوفوا هل العالم يعرف الجزائر ولا لا. Los cubanos y argelinos. Cubano, Argelia, hermano. Fidel muchas veces ir a Argelia. Argelia. muchas gracias hermano. Hermano, brother. Muy bien, gracias, buena Viva Argelia, viva Argelia. Gracias, Argelia, gracias. Cuba. Gracias. Algeria y Cuba ¿qué es؟ Argelia y Cuba son países hermanos de lucha. هو واش قال لكم باللي الجزائر وكوبا في الاول البدايات تاعها كانوا حباب وكانوا صحاب، لما كان بومدين مع فيديل كاسترو كانوا كي الخاوه. لهذا الحاج قال لك اللي صاحب فيديل كاسترو صاحبنا احنا ثاني. هنا يبيع الا الحوايج تاع كوبا، هنا ندي فيها هذه ولا الكسكيطات هذو تاع الريفولوشن. هنا كاين تشي جيفارا، كاين كاميليو، كاين كل شيء. eso bandera, ¿eh? Sí. Bandera cubana. Quiero un souvenir, lo quiero bueno, quiero una bandera de Cuba. Pues tú viviste el tiempo de la revolución. Cuando ya triunfa la revolución, lo que tiene son 15 años. Hasta la victoria siempre. Ah, sí, eso. ¿Qué hay más palabras eso que significa revolución? La otra palabra que es la final es patria o muerte, venceremos. Patria. O muerte. Here the revolution is still alive. ¿Conoces Algeria? Se menciona mucho aquí en Cuba. ¿Ah, sí? Sí, mucho, mucho. Vamos a Argelia. Vamos a Algeria, gracias. قال لكم باللي هنا في التلفزيون الكوبي يصوروا بزاف ويديروا لهم بزاف الفيديوهات على الجزائر، معناها الجزائر هنا في كوبا الناس الكبار يعرفوها مليح ويعشقوا فيه. Everybody know Algeria. ¡Viva Ben Bella! ¡Viva Ben Bella! Gracias a Ben Bella a comenzar esa revolución. Mira, es un placer a conocerte. Mira, déjame tocar tu mano. ¡Oh! Toqué mano de la gente de Ben Bella. Hermanos. Gracias, hermano. Sigue las ideas de Ben Bella. A lo mejor Ben Bella murió, pero sus ideas vivió por ti. Gracias. Hasta la victoria siempre. Ajá, hasta victoria siempre. ¡Viva la revolución! Gracias, hermano. Gracias. Buena suerte. Argelia fue el primer país que Cuba mandó soldados, apoyo humanitario, Claro que sí. pero de recursos humanos. Humanos, de hombres. personas que luchan por el... Vive Argelia, es un Gracias. placer. Gracias hermano, gracias. فيش حبيبي سمعتوا واش قال لكم؟ هذا تفكر بن بله، وكان في الجزائر تقول لهم بن بله ينساو بن بله شكون؟ السيد يعرف بن بله وقال لك الريفوليسيون يحسبوني ودايرين في بالهم باللي شغل انا من فلسطين قلت لهم الخيريه. اي دخلت شعلت الكاميرا. After 6 years with Belkacem, I'm done. Algeria is everywhere. ¿Qué conoces en Algeria? Argelia, de los cubanos que fueron como médico a Argelia. ¿Qué presidencia conoces? De la Buterflika, ¿no? Bouteflika. ¿Y dónde conoces Bouteflika? Que era muy amigo de Fidel, ahora sí. Ah, muy amigo. Ben Bella, el primer presidente de Algeria. El que le pidió a Cuba médico cuando Sí. Fidel, ese no tanto, Buterflika sí, porque Fidel fue varias veces, Raúl y... Argelia, Argelia, sí. Hace pocos meses que estaban ahí. Sí, Hace como 2 meses, 3. Y creo que Buterflika vino a Cuba también, me parece. Bien, Bouteflika, viene aquí Ben Bella, muchas personas políticas de Algeria. La enfermera que trabaja en mi médico de familia estuvo en Argelia de misión. Así que le gustó mucho, que había mucha comida, que la gente era muy buena, que le hacían regalos. هو يعرف العزيز بوتفليقه. لما دخلت قلت له انا من الجزائر قال لي عبد العزيز بوتفليقه. انا الان راني نحاول انني نتمشى مع الناس ونسالهم عن الجزائر واللي يجاوبوني نقول لهم. Porque hay muchos cubanos que han ido allá a Argelia. Siempre la revolución, Fidel Castro mandó muchos para allá que estudiaban medicina. Aquí decían, los mejores van a Argelia. Fidel Castro dijo, los mejores de Cuba tienen que ir a Argelia a conocer a Argelia. Y fueron a Argelia porque eran los mejores. ¿Sabes qué? Y ahora en Algeria los mejores centros médicos de ojos Sí. son cubanos. Bueno, Fidel Castro de Morelos dijo,
hay que ir a Argelia, pero tienen que ser los mejores para ir a Argelia. ¿Cómo te va en Cuba? Muy bien, es un país increíble, divertido, todo Sí, diferente. mucha fiesta, mucha alegría. ¿Cuándo llegaste a Cuba? Hace 3 días. ¿Estás en hotel o en casa? No, aquí en casa, aquí. Ah, qué bueno, me alegro. Tienes que aprender a bailar salsa aquí Sí. en Cuba. Encantado. Muchas gracias, hermano. Saludos. Buena suerte. Saludos, Buena amigo. suerte. واو على بالك ايش قال لي معلومه غريبه نوعا ما. بعث الناس باش يروحوا يقراوا الميدسين، لهذا في الجزائر كاين بزاف سبيطارات تاع ميدسين، نقولوا روح للسبيطار تاع الكوبيين. كاين واحد جو بونس في الجلفه وكاين واد سوف ثاني. واو ايماجيني الشبيبه، هذه معلومه ما كنتش عارفها. وقال لك يقول لهم فيديل كاسترو لازم تكون من المخيرين باش تقدر تروح للجزائر.